这边来 NBA Clash of the Stars 2025 tu sana LPS Arena Mangdona ticket dot ina ticket hi alole ya si tampak to lawa chai chuan han ho kha mai dona chuan YouTube la dan TV khanin join khain betanga ta chuanin sa support ko in membership khain jeng chuanin la chuanin le thei pok to ni so we have 4 very tough and exceptional fighters coming from Meghalaya, from Thailand, and from Russia. So on behalf of the people of Mizoram, I welcome you here in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So I know you have had a long trip, so I'm just going to jump right ahead. Okay, I must have been in the first bout here in Enkola le Erika. Ani neka Enkola hi a fight record hi Voikat 1 win, 2 draw, 1 loss. Ani ya. So Erika debut doni. So Denisa le Frankia ro nek neka ani hi debut veve Voikat to veve ani boka. Chumi so Luboya le Juninong room. Ani neka nga Luboya hi 1-0 ani ya Juninong room hi debut doni. Chumi so in kan nga le Borok Million Tak and celebrity match 4 rounds already book doon ni so kan main event kan co-main event le main event no ni pa doon ni so en ko liga zo 51 kg ka if fight chin na pa ngai weight ka ni 53 a he ni kai chota ka achan ni shi thegen 51 kg ka khel na chen junior 53 tuna in son chanchu gets weight in neck dona Ani so wala jo tu ki la khani da hani we ina itu pui tu ro Erika hi ke jithum lai ni ka weight ka ke jithum dro ke jithum lai khani aking lo wa ka khai aking ye ni rem sian ta ani mera chu de khalai kha abu thla de ka super bantam weight anek tu rang khana ani don ta ni chom se pera chu ko ya chu lai de chu a borok thi tam ton khom ya neri ka tan ko hianin chap lo de chi kha de to lo ni chap lo chuanin bol phu thla don chuanin en ko la tan ko hian a chap vai chuanin a phuram don ni bo a tha don tu chuanin Denisa le Frankie ka zo bele hanam chap okay so Denis in ring talk ka voi kan na tur man se kai po cha na tha kai ring to a chak le po kare ani le opponent hi a fight i lo je chiang na sai tema to ka chuma na masela midang fight ta in kat kan ni lawa ke ma si ma coach tu we de coach zue de coach ani ta ta king ga training mi ke ma kat kan lawa ke ma si kai ring to. Okay, this next question is for Frankie. Okay, are you well prepared? How do you prepare yourself? And are you willing to knock your opponent out? What can we expect from you on the fight night? First of all, thank you so much, Mizoram, for your warm hospitality. I'm feeling very happy to be here. And yes, regarding my training, I've been training very well. My coaches, my teams, they're putting lots of efforts, and I'm also putting lots of efforts in my training. Performance-wise, I'm gonna perform very well when I train very well. So yeah, it's gonna be a good fight, and I have my few bad days, but this time it's going to be proper win for me. So yeah, it'll be a good fight for everyone. Thank you. Great answer. You là cho nên lu bùi le Juninong room cái non cổ ngã lu bùi hi so du cái này à hi a retirement fight pha là buông đi i opponent hi nek na lu tuk me le low knockout patta che sela emo low chak low patta la i fight chu zo thau
Ang sabarin zona lumain pathian he fight kling tei pathian wang nia ama sabarin pathian chunga lom thum se chuan in zona khan tun palom ta se itida Lo knockout ta chi sin lai. E bo lo chak lo pal ta la. I retirement fight kan khani pom to sia. palom thelo Okay, this next question is for Joy Nongrum. You are a brutal knockout artist inside the cage, inside the MMA cage, going up against. How will that translate inside the boxing ring with an experienced boxer like Luboya? First of all, I'll tell you, like, I was a boxer, then turned to MMA. So be careful, bro. And I feel like I am at home. I don't feel like I'm outside. No? Similar face. I see what you can do, bro. See you, bro. And I'll tell you one thing. I just trained like maybe 2 weeks. So I hope you understand. If you lose to me, you lose a lot. Impossible, You lose a man. lot. Impossible, You impossible. lose a lot, bro. I'll teach you some basic boxing, okay? Thanks. Do you have anything to add to that? Yeah, actually, he's a good fighter. I know that I've gone through all his videos. He's a good fighter, and he's a good guy too. But fortunately or unfortunately, I don't know. The next coming night, I'm gonna whip his candy ass. So sorry for that. But after that, I wanna hold a cup of coffee with you. I don't want a coffee, I want a beer, bro. Awesome. All right, moving on. We'll save that for later. Let's on. Okay, tu là here ra là here opponent tu here ở đất here và soi đuôi này thấp em. Alo thành ba hiền. Cái lòng hạc liền ngõ. Ole. Cho đi cần cô mấy event ta làm đủ tầng. Kenti à. I opponent hi i be so chin khop me a TV a I fight kan mu ti pata jangin I fight kan mu shim hit a hi cholen I opponent hi be so ya chin na lim sang hi gam chin anong ngai chin lo ni tu na here I ma here in Russian pachal sang chatak 6-2 lai me I ma chon do na I mu here ngai ri ro ma sa da King of Animal Jarafa nilawa. Sakay bak na yun ito ang sini. Hate kapoy mo ba no? All right. My next question is from Mikhail. Okay, so yes, I know you're a God-fearing man, and I respect the fact that you don't want to trash talk, but just give me a simple answer. On a scale of 1 to 10, how badly do you want to knock out your opponent? I don't want knockout. I want just show good boxing skill. All right. Because boxing is like art, It's not like like fight, It's like sweet science. All right. I press out tele ko hindi na zona kan mai I he kan mizo fighter te hi kan soi bi ka an thakho me mizo fighter te hi kan nei chani mizo hian in ani na ka chuan kan phek en dewa ngai hen kan nei zo ka e chor nga te ko khoi lo ba state anga te an chua pian hian in kun be hian an ho ngai lo aro le ngai lo ni ma se kan chacha wa politics ya na sa chu ba chuan in thlem thui har sari kan fighter te ho te Mizoram professional fighter lo mu to te po hi anti lang nep se di ano kan fighter te hi bo min ta ka so ni khabi an opponent te kha an chi ni lo an region te po nge lo lar ve hat mi te po ina tha an ti ang chi ve kha ni ma se kan fighter te ho hi anti lang nep se chi zo ka ni chu ba chuan in kan main event le ko main event big te po hi ni sang te a gum thum lai alo
chỗ đó inactive chỗ ta cho nên hết à bu là kia đi title fight alo xí đi chú adi tan hian in enge redemption ka ron si do la sang te an thum alo zo to box kham hi in tum tok tu kha amu nom do la chuanin chu ti box chuanin kan ko main event ta po John Ken ti hard puncher ni kan share chon he ti la ya tu pui tu pa po hi mi ta fut pani boxing professional boxing po na be na kala po nek ti ni ta fut tu kan chu ai nek tu hi amu nom don ti kha ka soi do ni pui te ticket lo la wala ni chi lo bang mu dum don ole so tura chorin press ne na khan press ra ma khan mic ka la na ga du lo zo tu la chuanin kami apo khan in ni pui hote po khan in no zo te po ka so chu mi zo chuan kan square of tira ma hian chu kan to ba ne mic ka hello hey pero Yeah. Cùng thúc đôi phật. Đâu nó đi à? Tú là hiền cùng thúc các youth championship. Thì cái week khác có thể tầm bấy lâu quá. Không được. Oh. Kami build ka ilakol ringen. Oh, ilakol ringen. Oh, ani le angin nge kum thum chung i ol chan fight kha kum thum chung khan angin nge in ei lo. Oh, nie kami chung chang ha so na tama toi fel de min chang mai la chong hi chu soi ram chang da chong lo na ngin management le atianga promotions tam pang fel lo de o ga ani. Ole ami zo ho hi ka lot ton John Ken ti kan titlang lo nge main event tu ka mitla ka nge ka dream in it fight hi jadi make line kan main event tur po apui don thoba tu na ikhil tu ra hi ni chinan rom zo ta kan khan in buat sai na tenen Russia ho hi englowa chen fight a chim chen sang in ka sia Indian le lam panga an ron ngai to hin chon Indian boxer ani to hin chon ron zoom na hin ne amara chu tu na hin mizo angin khel to na mizo pa ta hin engin hakin nge in buat sai nai ne ya he fight le zel tu ra engin nge macho ini kan cheng mo tuna ka fight tura ta ki zonin gai boss oi cha khulama po partner te tuna an ka opponent tur hei tang sa bang thoin partner kan hi kan South Pole Orthodox sparring partner le training partner ang kan ya gai boss oi cha tun fight ta ni zonin ka in ring to ka fitness apo next in khelle turam hi chu tuna chon engma tuna ta chon tuna ka fight dik chain lu bala periani next ka chu gola soi thela Oh, ra là kalau zot đây là itum tu kan sia ne in ring em anh thấy in boss nó sao o boss sai na sa ka soi to thina fa pon thlathum lechan level training kan ne ya hemi ma hianin exercise hi exercise hi ni tin na thin kan hrim hrima fitness nei thasa kan i wangin boxing training pon duam ka ti khop maya hei ka coach sa choi ma hianin thei tok in chua puya an bai se ai ka lo fita training pui pon duam mi ti khop maya kha ai khanin khami ka fitness ka lo maintain char ai khanin tunai ka fitness al letin acha a chuan kan soi bele du lok chu nek remote boy zir tham fe nia chu wa chuanin nek dan tik te lo omani helaya invei saklia mai kha lo ni mi lo wa chu wangin azir chunga ri du khop me kha boka
chuan in ka thiam to viau ni som thum nak tu za na hi ni ka nek bor ko tha viau anh hiểu được cái India hệ in hek hi inon ti chua min ron challenge khang lang zo ka ama khan mi pa te chu ai chou na te chu nge ko lo hian big ang le tin ka lo chou ve em ani anh chọn aron tlai lam hi achak lo tur ti ran ni mai em thil tin a re at lai zia chu ban chuan in achak thei lo shim ka lo be ole chọn cái ti kan ti le sham ti i game khel boxing i khel to kan mu lan sar per chu knockout ani tum nek naktuk sana hian knockout ti kan mu em tip sang te ko kha i chan zo mai kha pek rem thei dong thavin ka ria chu tiang che chuan knockout hi ni kan mu cha ani mizo in nam dam a knockout lai hi kan mu thei kan ring em boxing ai chuan in knockout te chu mai nom kal mei thina in ne to boxer thapa ngai tum ni chuan thei to kan chunga thei ngai pok a be sei knockout hi chu tumren run chi thil hian ni ber chona mar so farsa ka khel dan reng kha chu karon chiang ang ole zo na ka mizo tong kon ena pa pa aso de to freka pa na translate sa na no Yeah. come on Okay, questions for our Russian friend. I think this is your first time in India or Mizoram, India, right? So how does it feel to fight in India, in Israel for the first time? My question. And the second thing, do you think the local weather and altitude, different altitude, will affect your fight tomorrow night? And are you going to make proud of your President Vladimir Putin? last question again. Sorry? Last question. Yeah, how does it feel to fight in the first time in Mizoram? And about your preparations and all, do you think it will affect your fight tomorrow night because you're coming all the way from the different country because of the changes of local altitude and weather? First of all, I want to say thank for hospitality. I like everything here, like people, hotel, food, everything, like very nice. People very nice. So I like. I want to say thank you for everything. Tomorrow. No, you asked about my preparation. Yeah. Yes, I prepare for 6 rounds boxing. Train hard for this, and we will see who got in the ring. Okay, what do you know about your opponent? Did you study his fight? I see only one his fight with Indian guy, where he win second round KO. At what round are we expecting the knockout your opponent? I don't know. I don't see future, you know. Okay. Only God know, you know. You cannot see. Last maybe for the Mizo. Yeah, maybe just a question in general for the Mizo fighters, but I don't know a lot about boxing, but apparently the scene is attracting more and more foreign fighters, and I was maybe wondering, how does it feel to engage with more international fighters, different styles of fighting maybe? Yeah. Anyone that want to pick up that question? Zona hi pani kan la lenga zona in karin square of the town. Come again, I'm sorry. Yeah, so there are events like this attracting more and more international fighters, different nationalities. Maybe how does it feel for the Mizo fighters in the room, like different styles of fighting, how they learn something from this, maybe how does it affect them and the scene? Hello. Zona ron zota.
hey kan Mizoram fight sila hianin foreign fighters te nang tang tangin nang kalkhom re tanak nak ta hi enge fight dan chi sang style chi sang te ang kin lu ta kha enge nang mani na ing lo mu dan te an wo min ti ma thai ti em ti jong ta zo tu cái dan sa se sau thế không main event này bốc ăn nè ram sản xuất hiện fighting style năng lâu American te Mexican Soviet style in kim asang ve vekta maro chu thaber ti soi don hian a thaber hi om thei bikin ka thalawa maro chu cái mani kan fighting style kan man thiam dan hi cái mani fighting style hi kan chak pui thai kan man thiam apoi mo bering ka kia chu le em fighting style game por mang se cái mani a lawin adap thiam hi poi mo fighter than tu chuan translate something. Translate something. Okay, right. So he said there are a lot of different fighters. There are Mexican fighters, there are American fighters, there are Soviet fighters, and he said the most important thing is to know how to use your own style and to be able to adapt to a different style. Jua, zo tanga. Không in hệ fight hi anh riêng lúc qua rồi qua sẽ nghe này thì lại khác mình xử masala chuan boxing làm hi lâu thì chuyện sớm sớm lên rồi hay rồi cái đó thế cả kan buat sẽ poni chi lo cái pi buat sẽ dia các chuan sang masala Kings and Prophet entertainment buat sẽ dia chuan he fight hi englo bu nge ti kan ti chuanin ama in ni kan chang le phoda ka lo ti to thin ti la ka kha chung ji ka ti to ni kum kha alo pui video lo wa chu ra la ai ka kha chung ju ka ti ma sa to ti na ni chu chuanin fitness tang ka duwa film shoot thing kan nia film producers ti kan nia fitness tang ka duwa chuanin i ka thil ti na sang sang ai hin cái là một điểm vui với các bạn hiện ra là phim để YouTube để subscriber sang bọn anh em chụp video và chụp thiên thì mất sạch một tí bố cái này chụp bằng chuyên tụi mình bôi tí hot lên lâu có tung lâu khá suy về suy nghĩ chứ yêu bọn anh khá là hụt hụt lâu hết trên là xia ta chú anh nghe ngày đàn rồi về lắm ta khan iron tay là sân khai lâu đâu vào như thế cái ông tay sao chụp hay cái thiên brand hay just sân riêng rồi cái cái rồi mình lâu chú nha lâu đâu vang đi xe chung anh tu kinh khai na mà zo ho lại với cái nàng khai na cái khát chung anh hey du xí rồi dính lắm mấy cái mùa chắc lâu phăng thì còn lâu không mấy chung anh dính tay mình lâu cái tiền anh không mấy khai lấy về cái lòng khen xe chung anh gì đó thôi chung anh cái tháo lâu quá ra là hi fitness ang cha tu kina 75.9 kanya ka fitness cha professional jin ka bulami te professional tak tak ang ha hi chuanin weight in thau hi alo ma amo chu ke ni anga chuanin alo phalo an chu fitness a ka pha strength le power ka pha tu chu ka soi lu round li khel tur ani khel vak ngai lo tan chun anh nghe in phải buổi đã thăm video chứ đi in cả lâu sẽ to mà entertainer cần khéo cần lâu một đó và bây giờ đấy chi này mò anh đi anh phải buổi video thì đã cần một là ngập only thì dịch lệ nghiêng tại cái cần neck in neck về thì nên rồi cái thì bảo thiếu thua anh nghe thì phụ nó câu tổng về thế này nó câu thì tung về đấy anh em cái bảo cái ra đây rồi mới sạch thôi in sang về thế thì nó làm sao mới sạch đấy ok juan round li kan nik do na round luk te ron dim ha na ni za na ha rin round li game plan kan nei to chau lo wa te khan lawang ti kan law do he ka ma se debut wa re jon round li ti lo te khan lo se lo wa alai phu round luk ron ti ve to ke ka se lo wa
chu thu ram o thi do lawa round khat po ha yom do ni round li round thum ni hian round khat yom pha chuwang join round khat uluk to in am do in nekadu chu ke ma jo ni ama join round li kha khala mar pang do sia ka fit ve to tho sia round nga le round tal kha tan se ba fitness a min kha atu nge ka sherawa fitness a tal round nga le round kha la ka tu nge sherawa amro chu round ri hi cái academy training na an tha coach mon te te chuwang join amar tha atop thleng amarang amar lo ve pun upper cut atamang chu ka soi do ni chu knockout te po ka soi thi a không ai giấu na ha hello sorry ale round li in khel do na round li khel do chu tuna boxer pa ngai tan point fit ngai viau in kan thret round li hi khel don ta la o in patin khel don nge to diglemir mar takin i hnek chuk reng the gem ti le knock out thi a theya hei hi chu la ka hen thlen ti the ngem Jin Khan o chung fine boss kan chang lo ha ke ai ama ai ka fitness a tha dia kha chu na tu sana kan chepo na ka soi vak do no fitness kha chu ka fitness that zia she chim tu chu ne min lau le bok ti ka lo sia se min lo zia chu rau lu po ngam lo chu tiang chu ne a thu rau li cho in bo se ti na le chu ke chu rau so pu ni ga in bo se a chuan knockout kan soya nia the nia i sangte le John Kennedy soyang khani game in ron shil do na knockout hi a thleng mai thei ni he ma chang zuanin tin aron round li thleng kha straight punch char char ka pe ga a par kat te ron tia kanin khel dang tu ka soi lok lok don neck fu tu min ka pananga god nen atlan chiang ta chuan miron nek fu atuma ni chuan ada kang lo in vero se zaini mutte lo ngeo chu ba chuanin adul ka veng se la a bek nen a khade nen a khapo nen chakna round li bak kan mo lo round song pa hi vel khangai lo bi ma ni chuan a se be duwa chuan bo pungina vea in lo lau yo a thim rim tak tak chu lo ye bo pungina chu bang chuan ni soi le soi nu ring chu a tlan chuan ral tlan ani ya kan mai ni kan tak ka kan zona razor lo zo be chung do kan Mr. Pun ni ma soi dik to okay Mr. Pun I want to ask some questions for him so you came all the way from Thailand what does this fight mean to you for your career? First of all, thank you that make this fight happen. This is first time I fight outside my country. I want a good experience and good fight. Do you think you're going to win tomorrow night? Again? Do you think you'll win tomorrow night? Tomorrow night? Yeah. Okay. I will make a good fighter. Because on top of organize na kan na zon do he event din organize na chan hi enge Mizoram boxing industry tan hian enge in much here in thing e kal puzel in tum tile he event din organize tan hian enge in tum ber enge ti sok tro le tum tila kan lo zo le lo kan mi zo boxer te hi discipline le thanu to kan sina ka soi do de khani fighter chani world class fighter ni ani pa ki khobela he anom chuang lo amara chu opportunity hi om lo ba a support hi om thala bani amateur la pay chuanin kenti te ho te a picture in nge etilaya olympic contender te po antuk thufo ma se khat tilai di bula hanin an thleng ve thei si lo ba khami system kha boy de tari ma se professional fighter chuanin promoter an that chuanin khita anom thei ni chu bang chuanin khami chance kha kan la ve ya hey ti ma tha chu bang chuanin ba kan son chho zel tu ra ngai ti khan zona chu kan du to kha ga hetilai hun hi min lo clear off success chuanin
fight at Hoka Hitila Mayan, Logo Pela, please, the fighters, please move. First part of the ring, can go, Chojanam, what's the better? Encola, what's so say? Oh, so up, so box there. What's on the left? Next up, Denise and Frankie. Okay. Yes. Yeah. Blue boy. What's so stay? Johnny no room. Come on, Johnny. Oh, Johnny. Ah. All right. Alright, Drew Patrol, what's so say? Drew Patrol. Voilà, then, oh, got on Six pack to po, what's up on there? Em mình thấy nó sần tụt nó lên này chứ em mình thấy nó sần tụt nó tế này vào đây cái tụt cổ bua đang tụt không to lắm tiếp xuống cái tụt làm cho nó tụt xuống Ora tua the main event Mikhail Le John Kenty. Face off. Yes. Alright, tuna cho cần main event. Tuna chuan Mr. Poon. Come up to the stage. Santea. Ở đây, các tí rông khai đi ấy, phục vụ chút.